Gioventudi di Sporto, Arte e Cultura nel Sarmento, o suba Gioventudi Sira, atau preparaan ho educação. Tambah estafeta desenvolvimento nação nia, sem mono ba Gioventudi Sira nia liman no dar futuro nação. Ministro Nélio Isaac Sarmento ratou mensagem nele o discurso e evento exposição Ensino Superior Rihunruar Wanuluresen Lima nebe organiza o KBRI dele e Centro Cultura Pusat Budaya Indonesia kai kualiter sane. Ni hateten governo Timor-Leste comprometido no iha una plano atau fo prioridade ba educação. Kadatinan governo Timor-Leste aloca orçamento para recursos humanos, leho se fornece bolsa estudo ba Timor-Wan Sira atau estuda iha railiur, laosdet iha Indonesia, mai bemos iha nação UN. Di lembaga pendidikan kita, di lembaga pemerintahan kita adalah satu lembaga, satu institusi yang kita beri nama Anggaran Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang mana setiap tahunnya pemerintah memberikan beasiswa kepada putra putri Timor-Leste untuk menempuh pendidikan di luar negeri, bukan saja dari Indonesia, tapi beberapa negara. Apalagi sudah menjadi keluarga ASEAN. Saya rasa suatu saat nanti ada perkumpulan orang-orang Timor-Leste di seluruh kawasan ASEAN. Embaixada Republika Indonesia ka KBRI dili iha lorong ronulu resing walu toloron tolu nulu fulang outubro realiza exposição Ensino Superior Rihunruar Wanulu Resen Lima iha Centro Cultura Indonesia ka Pusat Budaya Indonesia dili nebe partisipa husi Universidade Indonesia hamutuk neng nulu Resen Lima. Ambasador Indonesia iha Timor-Leste Okto Dorinus Manik di husi diskursu iha abertura exposição Ensino Superior Rihunruar Wanulu Resen Lima hateten exposição idane laos agenda anual det, mai be manifestação ida husi komitmen do governo indonesianian atau hametin kooperação iha area educação no kultura entre Indonesia no Timor-Leste. Kita pastinya besok bisa berkumpul di tempat ini untuk menyelenggarakan pameran pendidikan tinggi Indonesia 2025. Pameran ini bukan sekedar agenda tahunan, melainkan juga simbol komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama pendidikan dan kebudayaan dengan Timor-Leste. Tadi disebutkan bahwa sejak 2016 berdirinya gedung ini kita sudah banyak memproduksi, menghasilkan banyak kerjasama, termasuk pendidikan. Tahun ini penyelenggaraan pameran pastinya semakin istimewa karena pas waktunya dengan masuknya Timor-Leste ke ASEAN. Baru kita rayakan 2 hari lagi. Artinya apa? Artinya bahwa keanggotaan Timor-Leste di ASEAN ini membuka lembaran baru bagi kerjasama regional dan lebih banyak lagi, khususnya di pendidikan tinggi dan pembangunan sumber daya manusia. Entretanto, Diretor Geral Ensino Superior, Ministério Ensino Superior Ciência e Tecnologia República Indonésia, Khairul Munadi, Lori, Ministério Ensino Superior Ciência e Tecnologia República Indonésia Nenaran, hato apreciação klean ba Universidade participante Sirahotu, no ba adido educação no cultura nebe hahu ona atividade ne. Mikael Malimau, STL News.